Reka rero ngusuze cyane wowe dukurikira hirya no hino mu mpande enye z'isi zitandukanye, wowe uri hano mu Rwanda, wowe uri muri United States of America, wowe uri muri Canada, nawe aho uherereye hose mu gihugu cyose uherereyemo tuzakomeza kugubwa neza. Muri aka kanya rero ni muri TV ukurikiye 5/5, mu gihe ngewe rero uje kukubwira amakuru y'imikino. Nitwa Gift muri nk'ibisanzwe, abangira ngo bagezo byinshi bivugwa muri siporo. Ikipe ya Rayon Sports yakiriye umukinnyi ukina mu kibuga hagati ukomoka rero muri Mali, Souleymane Daf. Agendera rero ubutumwa abafana abizeza rero kuzabaha ibyishimo. No mukinnyi rero wageze ku kibuga cy'indege i Kanombe mu rukerera rwo kuri uyu wa 4 tariki ya 6 Gashyantare 2025. Souleymane Daf ukina rero mu kibuga hagati yugarira ndetse akaba akina no mu mutima w'ubwugarizi, ariko rero akaba aho akunda cyane ari mu kibuga hagati. Yavuze ko rero icyatumye ahitamo kwerekeza muri Rayon Sports ari ukubera ko ari ekipe nini ndetse n'abayobozi bayo bakaba baramuvugishije neza. Yagize ati Rayon Sports ni ekipe nini, narebye uko ikora, ndeba rero uko ibayeho, ndeba buri kimwe, bimarera imbaraga zo kuba ndi hano. Icyongeyeho kandi ubuyobozi bwamvugishije neza, ibyo byose byamaye imbaraga zo kuba ndi hano. Yavuze rero ko mbere yo kuza muri Rayon Sports atigeze avugisha abandi banyamari bakiniye Rayon Sports barimo Omar, akazamo Diarra ndetse na Adam Bagayogo uyirimo kugeza n'uyu munsi. Yageneye rero ubutumwa abafana avuga ko azakora buri kimwe kugira ngo abashimishe, aho yagize ati ndabizi ko banyitezeho ibindi bihambaye, banyitezeho ibintu byinshi cyane bihambaye, ariko nababwira ko ndi hano kubera impamvu nziza zo gukina ndetse no kunyura abafana. Rero nzakora buri kimwe ngo mbashimishe, ndabyizeye. Uyu mukinnyi rero kandi yavuze ko umujyi wa Kigali ari mwiza ugereranyije wa Mali, ndetse rero akomeza avuga ko umukino wa Rayon Sports ifite mu mpera z'iki cyumweru yiteguye gukina, dore ko ari byo bimuzanye. Souleymane Daf amasezerano y'umwaka n'igice muri ekipe ya Rayon Sports, akaba yarakinaga muri Province do Saltas yo muri Burkina Faso. Yakinanye rero kandi na AS Rio do Bamako yiwabo muri Mali. Muri Mutarama rero Rayon Sports yasinyishije abakinnyi 4, aribo rero umunyakameroni Asana Inosa umaze rero igihe akorana n'abandi imyitozo. Rutahizamu w'Amavubi rero Biramahire Abed basinyisha kandi Abdullah Jalo wo muri Guinea Bissau, ndetse n'uyu munyamari ari nawe warusigaye kwigeramo. Murera iratanga imikino yo kwishyura muri shampiyona kuri iki cyumweru, nibwo baza kuba batangira gutanga umukino mwiza umeze neza, aho iraba yakira Musanze FC kuri Kigali Pele Stadium. Nuko rero Souleymane Daf ubwo yarageze ku kibuga cy'indege i Kanombe, nuko yaje kuba yishimirwa cyane, yakirwa n'abareyo, yakiriwe n'umuvugizi wa Rayon Sports Robin Ngabo n'umuyobozi w'abafana Claude Muhawe n'Imana. Ngaya nguko rero amakuru yacu nakagaruka buri saa nko tumaze kubimenyera, kandi subscribe tubane mu biganiro byacu by'ubutaha. Ndabakunda cyane rero, nge mwumvaga ni Gift Mura. Reka dore amakuru yacu ubutaha, mujye amahoro y'Imana. No kumenyesha ibikorwa byawe ni hano ntandi, aho dukorera ni kuri YouTube, Twamura TV, amakuru yuzuye umwimerere.